Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, inawagan ni Doña Marita ti kaayan-ayat ni Oliver ani Jinky. Napagsaritaan dati asidegan a panagbakasyon ti balasang. Insingasing met dagiti agasawa ano mabalin. Ket agkalaysan da Jinky ken Oliver ngem saan ngay manugot ti baro. Gapo tadi namat ay-ayatan ni Jinky. Impeteng mo ti Donya nga awan ti sabali akayat na amanugang no di ni Jinky laeng. Kabayatan na, simbangpeten ni Sita anak kitsyenda, ngem di na makita ni Elisa iti aglawlaw. Nadlaw na nga adda iti silid ni Oliver. Iti panagsarita da, nasao ni Elisa nga agayat ni Oliver ken kuana. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Sika Tiragsak Ko. Kasanaon, nukon ko na laang ni Sir Oliver nga ayatan na ka. Mariknak ti kinapudno na. Ay ayatan nak ni Sir Oliver, Sita. Ay na, rumbang kumaanagtanang ka. Sita. Parikot lakit di dayta, Elisa. Wan, Sita. Adamit bidot ko. Gaputa nagpailuyo sak itiriknak. Rumbang kumaanagtanangak. Imbis ako na mga umay kamanggad. Ngam, sabali mo't dun tinaramid mo. Aklo nag-anagbidutak, Sita. Kat saanan ang maulit pa'y. Liklikak ni Sir Oliver. Liklikam? Wan, Sita. Liklikak ko ni Sir Oliver. Maaramid mo nga to dayta? Ikarigatak. Tahos to ti ko nang. Baknang da. Kat sigurado asandak akayat dagiti naganak na aparakan kwa na. Taawan sa bali akayat da. No diti kaayan-ayat ni Oliver apada damatla abak nang. Sorry Amok anasair ka iti dayta anasaok. Ngam, pudno ti imbagak. Wen, Sita. Maawatak dayta. Isu amanipod ita. Liklika kon ni Sir Oliver. Wan, Mama Marita. Inton bigatan ti panagbiahek. Nasaya at launay, iha. Katrambakan tayo ti sasangpot mo. Agyamanak, Mama Marita. Kan, wan gayam. Addan to pasarabok kan ka. Da kayo kada Oliver kan Papa Romeo. Ha? Agyamanak, iha. Kat agpaluto ak kadagiti katulong iti agkakaimas ataraon a pagsasangwan tayo. Talaga, Mama Marita? Wan, iha. Kandi ka agdanag. Sabatan da kanto ijay airport. Sige, Mama. Agyamanak unay. Okay, iha. Sige, Mama Marita. Urayan nyo ti isasangpot ko. Bye! Talaga asya ti kayat ni Mama Marita apara ka ni Oliver. Sabagay, ay ayat at launay ni Oliver. Kat ison ti kayat ko apakikalaysaan. Amok nga awan pa nagayat na kanyak. Ngam, amok nga iti uti na. Siyak tumatlaang ti ayatan na. Rabiin. Nabanno ka kiti trabaho dito balay dagiti amo mi. Ngam, saan naglata ang makaturog? Dito yak pailang parangan. Agpaanginak. Sumrekak tulatan inton makaturturog akon. Elisa? Ha? Ada ka gan diti parangan.
Juan, Sir Oliver. Sige, Ops, umunag di ako. na panawan dito eh. Kinimbagak mo tin adinak awagan iti sir. Oliver ko namatan. Saan ang mabalin? Awagan kalata iti, sir. Tapno awan ti rumswa aparikot. Kang runaan na. Amo ka. Nududuhata. Oliver ko namlatan kanyak. Sige, sumra ka Nabit ko. lang. Di nakigawid. Kan ibatam ti imak. Amangan no makita na ta ni mamam. Elisa. Sige, sumra ka kon. Aglayo na kon iti siledmi ka ni Sita. Saan arumbang ang makisarasaritak iti mabayag kan ni Oliver? Ato yung ti kapeyo, senyora. Ato'y mutkan ka, Sir Oliver. Sige, sir. Senyora, ina ko ni di kusina. No da ka sa pulan nyo, ay abandaklaan. Ala, ingkan, nagadupay la asaom. Oliver, iho. Agrupot ka. Gaputain ta sa batan ni Chinky ije airport. Agbiyahe manipod Cebu. Awan ni papamita, gaputan na pan ije Batangas. Sinarungkaran na timay sa negosyo mi ijay. Takayo latan timapan, mama. Ada na patagapag nakitang aldaw. Itantan mo pa'y laang. Nakababain mat kini Chinky. Namnamaan na akadwa ka mang sabat kan kwa na. Kang ronaan na, sikat ag drive. Adamat driver yo O di isun ti ag-drive. Sikat ikaduak amang sabat kan kwa na, iho. Sige man langan. Pagustuhan kayo, mama. Da kayo ababaunan. Agluto kayo itinaimas aputahe. Sumangpat ni Jinkinton rabi. Kat kayat ko ngagkakaimas asidaan ti luto yo. Juan, senyora. Hoy, Elisa. Dangdanggam ka di ti bagbaga. Naawatam ka di ti imbaga. Juan, senyora. Agdalos kayo ita dito'y balay. Agsukat kayo iti kortina. Masapol anapintas to'y balay. Tanakababain mat kini Jinky. Juan, senyora. Kaimasan nyo ti iluto yo asidan. Nalawag. Juan, senyora. Katsika, Elisa. Apaya di ka sumungpat. Di mo ka dinaawatan timbagak. Naawatak, senyora. Ala, aggunay kayon. Mangrugi kayon ngagdalos dito'y balay. Sita? Sa dino ti ayan ni Elisa? Di mo matkadwang agdaldalos dito'y kusina. Diyan mo, Sir Oliver. Amangan no at ay jerwar ngagdaldalos. O sige, tayo nakita ni Jarwar. Sir, no day bagam kan kwa na. Ibagam latan kanya. Tasya kung timang idanon kan kwa na. Isuti ka sa ritak. Sige, sir. Da kayo timakam mo. Diyak imbaga. Nga day di akin nga to akad sa aran. Ngagsuksukat iti kurtina. Likliklikan ni Elisa. Iso ang makamon ni Sir Oliver amang sapul kan kwa na. Diyak kaya't ang makita ti panagrubat ni Oliver. Masakit anak lang. Tamok ang mapandasabdan ti kaayan-ayat na. Nabanluga ka ng sapol kang ka. Oliver, anya ti aramidom dito akin nga to akat sa aran. Sinapol ka. Panawan na kun dito ay. Agsukatak ka dagiti kurtina. Di naktaktakan. Elisa. Inarakop na. Di nakagkan. Ang mga numakita na ta ni mamam. Agrubrubat ni mama. Ada ti silid na. Iso di na ta makita. Panawan na kun dito ay. Ingkakat agrubat. Ang mga no agururayan ije airport tay kaayan-ayat mo. Elisa. Di nakparangan akasta. Laglagi pang kumakanayon. Sikat ipit-pitik ti pusok. Sikat ayayatek.
Awanan ti sa balipay. Huston, Oliver. Jackpot yan dayta. Kan maysa, nabiit na lang ang nagamam mo. Iso ajak mamati nga agayat ka kanyak. Panagin ko na lang dayta arik nam. Anya? Ingkan, amangan no agur-urayan ni mamam ija baba. Gumurgura ka kati kanyak, Elisa. Saan? Ngamnas kan agup dan tanti amin kadata. Anya? Adaan kan iti kaayan-ayat. Baknang akas kada kayo. Elisa. Nalpasen ti amin kadata, Oliver. Kalpasan ti amin. Kasta ti bagbagam. Dayjay apasamak. Kat naira na laang. Anya? Kunaan na saan taan na labanan ti sulisok. Iso alipatan tanday jay. Awanin ti adupay asaw. Jackpot yan datang ay bagbagam. Agbiyahe kami ka ni Mama. Tasabtan mi ni Jinky. Awan tinas kan apakasairam iti dayta. Gaputa saan ko nga ayatan ni Jinky. Kang runaan na. Saan ko akaayan-ayat. Iso ti kayat ni Mama apara kanyak. Gamtsak ay ayatan. Oliver. Among kadi ajak nariknakan kuha na ti ragsak anag pay duma. Akas iti marikriknak para kan ka. Huston, Oliver. Ay ayatan ka. Inayat ka idida mo paya makita ka. Sikat ipit-pitik ti pusok. Laglagi pang kumakanayon dayta, Elisa. Aday ta, napandaan, Elisa. Mabit lang nga, tayo sa rock the gate. Hoy, Elisa! Apoy ang may kulkulon ka dita. Sita. Akuray ka. Nakita ni Sir Oliver anapan iti akin nga to akad sa aran. Sapsapulon na ka ngamin. When? Nadanon na kichay. Kat, naginag kayo man ijayan. Sita. Ay na, Elisa. Di ka kadi madanagan iti kastangar aramiden nyo. Ang mga numakita na kayo ni Senyora. Sita. Saan na nga ay ayatan ni Jinky? Siya kanuti ay ayatan na. Anya? Kat mariknak day ta akinapudno na kanyak. Ala, saan ako na makibiyang iti day taabanag, Elisa? Nagparikot kan to. Di mo kunaan, adi ka pinatigmaanan ah. Sita. Hay, ayat ngagpaiso aya. Awan pilpilyan na. Pobre man, wano baknang. Kat, kasano nga road? Anya ti planom? Adda ka diin ka rin ni Sir Oliver kan ka? Ikalay sana ka ka di? No awan na sa una nga ikalay sana ka, kaya't naasawan, saan na ka nga ay ayatan? No di kat pagay-ayaman na kalaang. Oh, iha! Kumusta kan? Adadapi mintas ka. Kastamat kan ka, Mama Marita. Sana nagbali ti kinapintas mo. Hello, sweetheart? Di nakawagan iti sweetheart. Oliver, saan kumamatakas ta ti panagsungsungbat mo kini Jinky? Bay amon, Mama Marita. Okay lang kanya. Oh, kasano? Intay itinalatak a restaurant, tamangan tayo. Sige, iha. Oliver, bitbito mo ti bagahe ni Jinky. Taintayon. Siya kun ti mangkarga iti makan dita platom, Oliver. Saanan? Siya kun. Unay kalakit din ay, Oliver. Para day talaang mat nga aramidat para kan ka. Okay. Oh, aday ta. Maragsa ka na kiti makit-kita kada kayo adwa.
Kurang laangan ti Kalaysa. Uwan, mama. Madanon to dayta. Kat kayat ko ang nagarbo a Kalaysa ti maangay, iha. Kastama ti kayat ko, mama. Tinagarbo akalay sa. Kaanon to, iha? Oh, Oliver, nas ka na pagsaritaan yun kini Jinky, ti Kalaysayo. Umayan, Sir Oliver! Sige, sir! Mabalinan! Isarak yung tikotse! Ay, si Mang Putdan. Anya nga tantilanglangan ni Elisa. Taaddan ni Ma'am Jinky. Ay, irekap kong tigay. Sita! Tumulong ka dito yamang bagkat iti bagahe. Uwan, senyora! Umayan! Adto ti pagpalamiis yo, senyora. Ma'am, Sir Oliver. Oh, Jack tinamnamang at dagayam sa bali ababao ninyo, Mama Marita. Waniha, iso ti tagaluto. Kasta ka di? Excuse me, inako ni tisilid ko. Kahit kung tagin na tanabandugak. Hoy, babaunan, nakasagana ka din ti silid ni Jinky. Wen, senyora. Sige, ingkay ipandag iti bagahe na iti silid na. Darasan nyo. Wen, senyora. Mama Marita? Hmm? Apay anangala kayo iti may sapay ababaunan? Saan ang magabunan ni Sita dagiti trabaho na, iha? Kan pimanaw mat ngaminan tay kadwana. Gaputan nag-abroad. Iso kapilitan anangala kami manen iti maysa. Ngam apay aday jay pay ang babae ti innalayo, Mama Marita? Diyak magustuhan, di pa nagrup-rupa na. Ni Elisa? Elisa gayam tinagan na. Wan. Ngam, okay. Awanin ti makunak, Mama Marita. O ala iha, agpalamiis ka. Kat ingkan aginana iti silid mo. Sita, ni Ma'am Jinky, nakita kasi marak iti silid no Oliver. Ha? Sita, apay asimarak ijay. Anya ti aramidan na iti silid ni Oliver. Hay, aguli magkalatan, Elisa. Kan, oray anyapay ti makitkitam nga aramidan ni Ma'am Jinky. Aguli magkalatan. Tano makibiyang ka, sigurado madaksan ka. Sita? Alaki din. Isagana tandag iti linuto ta. Tamadamdamapay. Sigurado nga umaydan mangan. Sweetheart, narnagan ka. Sorry, ha? Gaputa singaan ka, babaan iti agak ko. Oliver, sweetheart. Oliver, sweetheart. Elisa. Anya, dinagan nga imbalikas mo, Oliver? Anya ter aramidam diti silid ko, Jinky. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, ti uliwayan na denggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anabauluhan. Sika, tiragsako. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsako. Agyaman kami, itin kay Manang Tarabay.